ave rame vije me wa domo wa ko lakun ave ni meve die wa bebe nege khai ebo nene nikere itubu ware yokori omo negboko ugoneki ikoka usen menitu anobi obasu yi itubu ware o usove ga so koko bono nya ri gweswe o pe ani bi omo pe ana ka mo hweva ina dodo ko pe na be social media ize hu o ma se mi ai ni ma ya sun ko bi edo nogo me o edegiri ede omore ibi omo pe ani me mata mo gbe hian ibe ya bi o da su se gbe vanika ibie obi je gbe an re ni no si mi yen owo bi sin ekele lo holuke han ma re gbe mara ho ni o ti e wa gya bibi hin yen na le lo ho ke han ma bi o gbe mara ho ni atale ya yo tale ya na salo gbe ma ri oni gi bi o pe na go se ni ka se o ma oni gi so gbo o mo ko vani wa mi na wa se mi era ma mi se o aze tata mo na gele ire ya wo ho no go pe awe mi odo wa mi to ga han ma era gele do ama na o gi bi o pe na khana o go panya o taya la life mi eri enwe na bo na ri enwe na bo no ko ras oge e ya ga ihi malele ije me ma khege ba de bo bera mi emi no bo me gbe e onu me yo mo no ri ba oja so na why continue life mi ye fi ane mama bi e na be wati e odo na gbaro gbe na me na zige ba enu ho e me na ni me ya hon e imu gift opa ike do ama bi me na no a si go wa me no o to bukun me no o go panya ovun ni ma ye be lele fi we a de ne ba khama a gi simi ri ya continue life mi me no ko ki egbe wa do wa jin mu gede go wa si ego to be ni ana me ma ye be le lo mo zi egbe a me favor upa omo bere definitely mi pa must obege oni wi yen ho era ma mi se wa bi oruzo le ha o pe na ya gbe po na pasi ma bo mo ai owe mo paro toru hun ibi ene ni yan be agwale enwe na be bo we na ti Sweden ena woke na kana passport me expire we me no ko expire omo mo na da bia be we passport ni na wa ke almost 600 euro re ladian na we passport ona wari me ona ya de ticket we in Sweden o makata manager me ipe de negbe hospital me ya so na we passport wa ekin ni eze de gui ye ya de ticket in Sweden mo paro toru hun o keke ni me assist me na wa my wala ero ye ga se Sweden wo de wa buyan de we ra so ge ya ga hin be no pe la pese be Sweden mo go me wan na ri ge ba mo wa zele lo han ego na ya ruo e me no na wa abi o ade me ni ton ana na ma ye be lele o ma bi e ra ewu ede re o ho ni gba o bi e na wa take life me bi ni emi o omo ruzole ani o ya gbepo ya pa ma de gbe ri be ire omo ru kin an bere ni before then ina ti na wo ke meri bu we ade ni Sweden ni makoko ba anwe na wodo ni so we na po wodo owe me ni ere ye ge ari ka ari o me no ho ye Nigeria ina betu we do ba me ba ni abia kan gwari omo ye Nigeria na we omo lo kan agbe mamu omo ana wari amini ni nwena o ye ta ma me na wo na egbe mara me ari o me rodo pe ari ye Nigeria ena ko zegbe bon ofume owe po we de gbe kunrin do yin aize pe na igi kwe no hia idoge gwe me mi opa no bring to the table we yan nize bozo moro to moru hun ube ahio we na mi ama mi gbo we ba gbonde ni ese me na tan gbe abera me bi je me wo ya me tu la diana uhu ni wa me wa no gbe mu aba ero din yen bi omo ya ina ena do tu ma gbe ni no bi e me yokori won egboko negboko ugoneki ukokabusen ni ala no me bo no ya damage jagbon o no ya demoji jagbon uhu ni me wa no gbe mu aba iri picture ike hon je e video ni hian I send na no wa ge ni ga je ke hon o ma son kan no beto salobua osoy salobua soy o pa se mi o ma pan kan de na pan kan ba me uwu we mi an wa ya gwa lo mo yu hun evie ya oni se na do tu ma wa no agumeri obo bai wa agumeri obo bai gbe no bi emi no ma se no ya damage no ya gume go even no me bo no ya gume go even no me ti aso na gume ya go even go gogo no bi dausa no ye mati siri ovan
na to bo wada be da me bije me wa do mi me fa o ke na me do go ko no bi omo pe apa na me fa eza e bo no ga aje me fa eza oni ori ebe no ga me ni kata sojo no ni oni na bi omo pe ani ba me o ge we o ma na ge oboma so ebe ni wa ono mi oni ori mi ebe ni omo no ni bi na gbe wa oke na me do an ti asi le gbe kewe bo ade Nigeria asi le gbe ari awebo wo gbiyan mo ohun mo mai we ga ha ma ukin wa ya bi mari bai ime po won sa bo mo la je ye telebu imi wu ga mama ya fo sa bo na gbe ya yo na la wo na dogun me na do mi e me fan egbe me sa ba gun me to se bu ese o pe ana e me right the properties mi ni agbakin no ibegedege ibo woto iribe ya mo to belele iko ka be nana ya yo to wi ga kin mine ime ya ri eba mo to be ga kin me fi wa gbe kan ya de moto no je me i ya ri eba no kon me junu o pe pa kan wa van re o ma egbo ni la me ni asuse yi me we gift opara we flower na hin e da iri de na we hin do gbe me ba mu huru da we bi o mu pe ana ena woni so la dia vera me bije me wa bumere go no ne matisi owi ye bi opia na ri yen ya ye gedege ni me yen ya ye won e ka ni me be ko yen ya yo wa ni me ba do awa yen ya ni ye ni me bo gida go mo ko re omo ena so la dia wa bumere o physically won na ti gbe me aga na ha we me bi we omo ko re ya egberi e yo to we la ri o pe ma gbiji me de be na bata ukeregbe se ige wi me on ma ni he ti moko bo ade ni he ti gbebe na be no joy ona ya songun me ven ya vangun me ven wa jere o me no pe na mo no ti wa like comedy na o no o mu idobole le ya fe aka ma mi go nebe the social media oni ro pa ihun en na o we ana mi o we e social comedy mi ati e ka wa me Facebook igwa on yon close ni megi de gbe idokie ewe gi onu gi mudobole lewe ma mo gbe nebo maku nebo gi ma mi ge ba ene so therefore yi ge ba eni wa dogo ma isimi ina woni o se ra mi je mi na bu wa de o ido so ma wa ma o wigbon o gi am ya deji o ti o ka ta wo my sister wo maga e o ke we ya bi ene no wigbon ge no egbe ne no bera megbe no bije wa do woli gban na yan megbere bra sola do woli gban yan megbere o pe awo fo wa bu mere abieru pe ade na bie no gogo uwo gigun me si mi bi edo uwo gi agbe me ba abi e ma be na no wa re shuzi me na iya wa bie no pe wa go mo ni wan re ne kan wa fin je yan ngore owo gedege no na so se bo owo bi yen no I've seen many bonus with social media now. Oh, what para yo pe ya we marriage. Ama suki an ho na de fioto wo wa do ho na boko na pe na ga asimi o ma ebe ko ni ya bie yeye. Abi very ogi me hian nwa ni ga me gwe ki onu eni ase na so la dia bi do no wo mi. Use egbe lawo egba supo wodo wa bu mere o wa na ye mati siri ovan agomesi mi ko ni bo igele su 7 dagmo me 45 years of waye na ni je me wu ye kede bi je me wu idomi aladia be pado wu yan agomesi mi ku e na to bo ware o ibi era me bi je me agome mo bo agbo mana o pe abo ko rogun mi afio pe o kogun mi afio bo yu e mo e bo gbe mati si no wo no bi Felicia no bi Jeremiah na la ho na do mi me fa wo boy obo wa yi kun ihun obo wa jibe Jehovah Street wi kun yan ti ere success ere precious ere Jeffrey if I zaka aje na YouTube wa re bi edo ya we ko amuno ame gbeko iga unwa ya buje silent na to bo ware o ti ra ni beti o ti ra ni ga gwale me bu ni mo ya ka ma we gege we a hia ni mi me hia na bo ware o ala wo ado mi me fo era me bi je mi abumere wala agwobo eno gi le yo le rese na nia e kaswe o gi je be Germany
we mi picture no lo du kun ni ri jona Osaloboa o gbe mi ya fe no wi eyo ohun ni so wa na gun me po Osaloboa no ba esagi me mi fun me niyen e no won Osaloboa na ka kiyen wa no da mara e ma do oji o era mi je wa bo mere